Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesendi-ke limnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba lona-ke namhlanje-ke lana-ke ngiphethe-ke umbukiso-ke laphana-ke wabantu-ke abasuka kwi-ANC baya-ke kwi-MK-ke laphana-ke kodwa-ke sebebuyile-ke futhi-ke kwi-ANC na-ke laphana-ke bamukelwa-ke laphana-ke amalunga-ke amakhulu-ke e-ANC na-ke obheka imtolo-ke laphana-ke nominista-ke laphana bamukela-ke base bachaza-ke ukwenza ukuthi-ke indaba-ke babuyini-ke le ebaxoshe-ke kwi-MK-ke ngale kokuthi-ke ngilande kakhulu-ke ngisho nale into engizodlala-ke lamavidiyo-ke uzwele wena-ke mina ngicela lapha masizwele-ke ividiyo-ke kuma-comment section-ke futhi uvula-ke ukuthi wena ucabangani ngalo-ke udaba kusenze kulungile kungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini lapho-ke usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizobe ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli-ke nayo-ke amavidiyo-ke lawa awuwathokozele. Sanibona, igama lami nginguLindelane wakafuneka odume kakhulu noma owaziwa kakhulu ngoSlovo. Umphakathi wase-Richmond namaphethelo ungazi ngoSlovo kakhulu. Ngiqhamuka ka-Ward 7, i-area engihlala kuyona kuse-Cuba. Njengoba umuntu kade lana-ke namhlanje yila kade ezobuyiswa khona ila kade ngizokwamukelwa khona njenge-ANC ikhaya lami elidala esengineminyaka ngalisebenzele ngoba abantu abaningi bayayazi vele imisebenzi yami emihle ekade ngenza ngaphansi kuka-ANC. Njengamanje-ke ngibuyele khona ka-ANC, kungijabulisile futhi nami ukuthi baphinde bangamukele ngesasasa leli abangamukele ngalo ngoba iy'nkinga eziningi ezidala ukuthi ngihambe ngale kumkhonto wesizwe yikuthi laba bantu lebaya abayiphethe kakhulu into ekhulumisana nomphakathi nokusizakala komphakathi, lento mina engiyiphethe. Njengamanje mina ngibone kuyithuba elingcono kumina ukuthi ngibuyele ku-ANC ngoba bengivele ku-ANC ngikwazi ukusebenzela umphakathi, so angikwazi ukuhlala la ngingeze ukwazi khona ukuthi ngisebenzele umphakathi. Ngicela ukuthi ngibonge kakhulu, ngihappy, ngijabule usukwini namhlanje ngizolala